Hausi Pawaki Maroiba Pausinda, Nupi Masa Anibu Ikai Kunaba, Mangan Kibagi Mayokta, Tonga Maluk Yanangasi in Falda Kongsadamasat Kre. British na Manipur Loksan Kibanumit, Tongan Balup Singna, Dak De Haina Tauram Pangtok Nakre. Amadi, Lupa Kror Kunmanga Romsang na Loktak Leaf Irrigation, Nong na Hingatan na Nabatabok Pakatli Haina, IFCD Chief Engineer KSS Britam na Pongdokre. Kurumjari, ISTV Manipuri Pawmiyang Tabiru Singbo Taram Noksari, Hausi Paw Sandong Pizari. Tha sigi tara marida nupi masa anibu mioi tare na nupi oibeki ikai kunaba manghan kibagi mayokta tonga maluk kyana sem kiba core committee against the faknung gang rape na Imphal da khongsat ama chatkre miyam na DM college gate laiba ima khutong hanbi sanglen da pulaba matung khuyatong not AOC khongnangani karak dingku road lamlong thong lalaga telepati degi minu thong lalaga DM college gate fawba laglaba batung miyangi mifama ma amok ima khutong hanbi sanglen da pangthoki Crime Master Chandaba Singh and Geva Tabok Lokatuna, Matita Cherak Pew, Manipur and Peter Satava Minatingu Haina, David Tauki, Miyabi Kongsara Siang Laga, Imphal East Amadi Westki Police na, Saxin Taurang Lokatki. Rasniti wala oisanu social activist su oisanu thamoi da fauri basum batawang ba haibasna marebak ningwagi asengbo oigani haina Manipur Legislative Assembly gi Speaker Yumnam Kemsana Phongdokre wapam masinga se International Peace and Social Advancement ifsana sinduna Manipur da ningkha tamamang ki banuwit asibu tarama palak suwa oina Dark Day Observation haiduna pangthokiba thoram amada phongdokibani Imphal Museum Hall da pangthokiba thoram aduda UCM gi President Elangbam Johnson World Thangta Federation ki President Huidron Prem Kumar, IPSA ki President Luangsa Singhaina Singba amadi historian Naurem Joy Kumar Singbana athaba Mithunglen Sing oina sarup yaki. Matam madugi ningtam lanfam da thawai thakraba athobu singi mafam da su miyamna laishu katuna ikai khumnaba utki. UCM ki President Johnson Elangbamna matam gi laikhiba lengang na lamdam asi oiba thodok wathok singda ngaihak ki oina yanana tawkibana ngasigi mirolda mitop sangsilakbagi integrity ki wafam amadi border issue na singbagi thodok sing thangaduna leibani masagi ojaba thiba kayana lenga asa yoksilaga leiba asi kangkhong sahelaba haibagi chingnaba ngasigi miyamna phongnare haiki historian Naurem Joy Kumarna itihas haiba si tongan ba wahan thok leiba posak amani haukiba matangi history na ngasigi samaj ki phibam masak taklibani so lising maga sanipan marfudra mathoi April ki tang 19 asida British na Manipur Loksan Kibadagi, Manipur gi Itihasu Anobu Mayol Amadala Kibani. History da literature yamni Hanzilak Labadi, Itihas ki Asem Masakaya, Manghanaba Maram Oigani, Haiki. Manipur Sida Queen Kibasi. A quick history is the literature Yamakam. Literature is the Yamakadi, history was something man. Aduna, I question the Kogi, Hongdom Pravada, history will help me to see the devil and I'm talking about history was a mountain. Adunani the whole problems. Hongdom Pravado, we dobi linoni, dobi machu letter, dobi machu letter, dobi linon, Ramazagani, and Hyper dobi lino Sina, Hongdom Pravasi Saga. Torba Manaka, the Modu Salak, what other Nasidi, Manipuri history of local Sade. Chief guest when Yaki by Speaker Kemsana Makatana Fondo Kibada, Manipur Bumatamagi, Delhi Langana, Parsi State when Namatam Queen Tamadegi, Ningba Kairaba, Nahakiana, Kutakulai, Paiduna, Lan Horakibani Haina, I visit the Fondona Wapam Lebana, Rasniti Walabu Oiro, Samasi Fandaba Chen Dongi Bamu Simbu Oiro, Tamui the Fori Basumba Singa Dotobana, Maribak Nusibagi, Asema Masak Ogani. Lamda Masiki talk the Wato Kagi Warishin Purana Honabada, Miam Yoeva Yogana, my Pakpangam Loy Haba Sing Fondoki. Kongzom Degi Matanga, April Kulumdoi, Amati Kulmanga Haina Yanaduna Lady Basisu, Marki over Makadegi Yang Sinjuna, Asumba, Asembama, Putonga Honagani, Haiki. Manipur Itiaska, Sakor Nagrava, Manipuda, Lal Hopasi Kamai Toki Sena, Pasaba Lassing Manunda, Krishnadhar Namba, Manipura, I will go to Sarna, Taramba Krishnadhar,
हाइबा जॉइंट सेक्रेटरी होना आईबी रिटायर तो अपना बुनुपा अपने इबला इबला निथौ पालंबा मणिपुर से मागी हौगिबा निथौ की पालबगी फंगबा खुदोंचाबदुगा इंडिया की ओइरेबा देन डेमोक्रेसी सिदा हेदा थाजरकांदा इंडिया दा यावे देन मतम सांगना भारत की मतमदुगी दिल्ली की लेगाना मणिपुर से पार्ट सी स्टेट होना यामना हंदना सांग थंबदुना मरम ओइरेगाना मणिपुर की लाइट लाइसु हेदबा कया खुलाई पायलगा लाल होबो होगी है नहीं सो Occupancy Day Observation Committee na sinduna British na mai trabak singeba nimit ki kunmanga suba thoram ngasi Imphal gi Rumahal Theatre da pangthokre ngasi gi thoram adu da Chairman ADC Senapati ML Markson Imphal Public School Kansipur gi Founder Principal A Kennedy DTNRCM gi Principal Santi Kumar Naurem amadi Occupancy Day Observation Committee gi Chief Advisor M Sana amadi ADC Ukrul gi Representative singna athoiba mitunglen sing oina saruk yaki Thoranga mai lenana M Sanana Anglo Manipuri war gi matang da wangang aduna matam adugi ningthau masa singi marakta ningthau khubam munabadagi Surchandrana ningthau khubam thadolaga Brindabon da chatkani haina satkhraga Assam gi Governor General da wakalubadagi British na Manipur gi lengakta khabi khara saduna Manipur bu namdan lokshin khibani haiki Lupa crore kunmanga dasbik manga rom sangna loktak leaf irrigation nong na hingadana na bathabak paikhatli haina IFCD gi Chief Engineer KSS Pritam na phongdokre wapamasi Ministry of Water Resources ki makhada North East Region Institute of Water and Land Management Neriwalam na IFCD department ka kusamaduna baseline studies for water use efficiency of loktak major irrigation project Manipur haiba hiramda Manipur Press Club da pangtokpa workshop da mangna phongdokibani Thoramadi da IFC gi Secretary TS Gopen Waitai amadi Neriwalam gi Director SK Sahuna Singwa Miyoi Sing Sarugyaki Chief Engineer Pritam na makhatana Manipur gi economy gi yanglen saru agriculture oiri Manipur gi maru oiba water resource sing asi Loktak Manipur River amadi Barak River ni adubu ising marang kaina phangbalam oirabasu ningthina sizinaba watpa amadi tungsin bangam dabadagi longwi singna marang kaina sing phangan bangamdana lo ubaya ba hectare lak ani listing marfurom lairiba asi sato anirak puthok bangamdana lakli Loktak lip irrigation asi solisimo samapan marfutaruk tagi miyam da ising pibaleki madugi maroiba maramna masan sin jaraktaba canal ki sarukta lam khopsilakba amadi tongan ba maram singni canal si nongna semjinduna hinganana namagi damak NEC ki kutangda Ministry of Water Resources da English maga ngapigani lising ani ga tara hundoi da lupa crore kunmanga dasbik manga henwa senfam DPR semduna thakre atuba matamda ayaba piraklagani habagi thazaba leire karigumba canal asna nongna thabak horabadi low hectare lising tara mari chamanga romda irrigation piba ngamgani sarkarna paikhalaliba thabak thoram asida loktak ki akoibada tariba miyamna mateng pangwa changi haiki Regarding stimulus projects still to be implemented, the scarcity paucity of water state fund, as the state could provide the required state share to meet the requirement of the funding as per the guidelines of the IGP. These schemes are also approved by the Planning Commission and yet to be implemented. Nauria Pakang Lakpa Kendra gi manung dalaiba Rail Water Supply Scheme sing Minister Losi Dikho amadi local MLA Soibam Sobasan Ragalone na koina satuna yang singkre Kongsara da PSE Department asigi Executive Engineer CH Lokendro Assistant Engineer M Damudor Susarugyaki Sangai promo malikai dalaiba Zonal Reservoir atuba matamda thabak horagani darka leba pipe tingtopagi thabak su satharagani haire Malom Tulia Mandalaiba water supply sigi pipe yogdaba mafam sing athuba da pipe connection piragani water supply si diesel pump na salaiba kudongsa da basidagi kognaba electrical pump sindoklagani Malom Tulia Haldalaiba water supply scheme tarka laiba pump amadi atopa pekapya thabak sing paikhalagani Lairen Zamdalaiba water supply scheme chahi nipan function tawdana leramba su thengnaki masi athu matamda amu hana thabak honanaba department ke official singda minister da poktak piki Kodong Popi amadi lang tawal para makong gidarka laiba pipe amadi water reservoir expand
तौबुने सिंबा थबक चथगनी अमरोमदा हियांग थांग मनिंग मखा लेकाइदा नौना वाटर सप्लाई स्कीम अमा सेमगननबा proposal semba loire haina minister losi jikhona phongdoki constituencies if time permit, because this is very important. Unless and until we understand the ground reality, it is difficult to take up. We may have given a lot of commitment, but it is it is very, very important to understand the ground reality. We have also, as I have said earlier, we have already had a thorough discussion with the water supply situation in our state, with the commitment, vision of our Honorable Prime Minister, and with the prompt initiative of our Honorable Chief Minister. Health and Family Welfare की Parliamentary Secretary su oriba MLA Soibam Sawasandrana सरकार की पॉलिसी की मतुंग इना युमथोंग खुदिंगमक इसिंग फंगनबा की पांडमदा केंद्र सिगी सु अफबा इसिंग फंगनबा हाइना लैरिब्रा प्रोजेक्ट सिंग असि नौना पैखकदबा प्रोजेक्ट सिंग ngasi minister ga chalaga yengsiminabani खोंसना सिगी तुंगदा दरकार लेबल लखुकदबा थबक सिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट सिंग पुन्ना फमिनरगा अथुम मतमदा मियामदा अफबा इसिंग फंगलगनी हाइकी अयाम्बा अंदकी जहिजिदा केंद्रसिदा इसिंग पीबा ngamlagani हाइबजिमेदी कोई सरकार से किछु थाजबनी कोई ऑनरेबल मिनिस्टर जो जिक ताबिगिबा मयामसिंग दो कोई चलिबा सहीसिगी मनुंगजिदा अयाम्बा इसिंग सि पीनबा कोई होनजगनी हाइबा वफमजिनी तमजरिबा Imphal East Police Commando amasung Taruk Subasam Rifles ke pun makangbu amana tha sigi kunmarida Pripa ke active member ama Kongma Bazar dagi fare Police Department ke PRO gi cherol amana fagalaba mue sigi maming Laifambam Prem Kumar Maitai sahi kuntrani thoi apokpalai khidraba mani New Kaichal Mambi Bazar dagi ne Amarumda nimit asimakta da Bisnupur Police Commando ke kangbu amana Lango Laimanai area dagi ZUF ki Deputy Secretary oiba ma fare faraba mue sigi maming TIS Aju Sahi Nifuhundoi, Apokpa, Kadi Kopo, Senapati District, Jaiba Kuldagi, Housina, Lango Laimanai Delevini. Mohandagi .32 pistol ama Marumanga Yoba, Magzinam Fangle. Hosi Paugi Maratan at Temabremutan, Luminasi. Horizon Hospital and Research Institute opposite Jennings Forum Park. Miyam Gidamak Hangzare, Eye Medicine, Surgery, Amadi, Psychiatry, Oiba, Anaba Singh Yinzin. Anawa Matanga Chunaraba, Kulai Singi Mategna, Mitkilena, Makal Pudimak, lying by Hikudong Sabatizari. Keyhole surgery, Tawagi facility su Tamzari. Experienced Lairaba Dr. Singh Tanabagi Kudong Sabasu Pangidani. Hena Kupa Maro Gidamak, Horizon Hospital and Research Institute, Laktuna Tanabi. Pain relief ointment. Kwang naba, ok sikpa, tang sikpa, pu naba ni singbada, sinaba yarba, lipsap group na putok saba, Oza. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Open heart surgery now in Manipur, providing free open heart surgery for children, led by Dr. L. Syam Kishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 29th and 30th April. OPD on 29th April by Dr. Ajoy Kaul, was performed over 15,000 heart operations. For details, please contact reception of Sky Hospital. Lengshin Birao, Sarma Opticals BT Road Infalna. Special offer pijawaga loinana hongdok chare lens khaktumak laigadaba scheme masi pambi basingna isagi mit kachana pa fiber lens ama lebigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Infal. Break matungda taramna moksari makataba pauda Miyam gi damak kathokpa kaloina thabak seliba thangmaiban sinam lekai degi El Pratap kawba mioi ama ngarang nimidang Indian Army gi fizol setpa mioi singna fana na bathirambagi mayokta ngasi lamdam adugi miyam humna lekai aduda wakabi pham chachakre wakabi pham aduda mahairoi amadi thangmaiban faugina cheliba diesel auto singsu sintha leptuna saruk yaki wakan pham aduda saruk yakiba mioi amana phongdorapada gari anina lakba Indian Army gi fizol setpa sing aduna haukiba hingngai matung pung amarom tabada mayum da sangduna fana na bathiram kibani mahak tanatana mamang da su mikhal ga mari lenana thokiba thodok amada army na faraga
फुरबा मतुंगदा थादोरकिबा इरोम लंदन कौबम्य अमसु फाननबा थिरमकी हैरी वकन मिपमतुरा सौयाकिबा थंगमैबन यूनाइटेड क्लब की वाइस प्रेसिडेंट एनजी घनश्यामना थंगमैबन हारिबा लमसी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लेट्रबा मफम अमनी मसिदा इंडियन आर्मी ना हेक्तमक मिफा मिपुन तौनब होनरंबासी पेंदे मतुंगदसु असुगुम थौदोक थोहनिंगदे हाइकी हौजिक इम्फाल वेस्ट हाइबसे अखोगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक लेट्रबा मफमनी अदुना हाइबा मफमसिदा मखोइना फना चिंगनबा लेरगसु यामना नियम चुमना अंगनबा मतमदा नत्रगा मखोइना कौनिंगबा मतमदा हाइरकबा मतमदा चचरगदबा मियोइसिंगसिबु हुरालानादा फारगे फुरगे तुपगे हाइबगी मतागुम अहिंग नोंगाई मतुंगना चंगसिलंबसे मसी यामना तहनजनिंगदे मरमसु सेंगदोरकदबनी अदुगा लोइनना सरकार सिनसु हाइरिबा असिगुम पामदबा थौदोसिंसे मखा ताना थोक्तनबा सिनबिउ मरमदि थंगमैबनदगी मांगख्रिबा मी मयामसे मासिंग फनायामबनी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक लेट्रबा मतुंगसिदसु असिगुम थौदोक थोंगनबा सिनबसे मसी तहनिंगदे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना तरुक सुबह साम राइफल्स का खुसम मधुना संगसन गिबा काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन दा अंड्रो पुलिस स्टेशन की मनुंग जनबा मफम अमदगी यामलबा खुसुकुलाई फगले हाइना डिस्ट्रिक्ट पुलिस असिगी एसपी एन हेरोजिना पाउगी मिफम अमदा फोंगदोक्रे एसपी की ऑफिस दा पांगदोकपा पाउगी मिफम अदुदा फगलबा पोलम सिंह उटकी मांगना मखाताना पोलम सिंह असि अंड्रो पुलिस स्टेशन की मनुंग जनबा हाइरोक लेन हाइरगा खंगनबा मफम अमदगी श्वानतक लान मिलाल वाईफाई कौबा मिय अमगी कोर्टगी फंगबंगम किबदी माक मसासु फगले माप वहां पोंग चटबदा हारिबा खुसुकुलाई सिंगदु यूनाइटेड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी आर्मी USRA कौबा लालौनु अमगिनि हाइबा खंगमंगमले फारबा मियोय अंड्रो पुलिस स्टेशन दा खुसिना खरगनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस असिना मखाताना CIO अमदी एंटी सोशल एलिमेंट सिंगदगी लापतोंगनबा ऑपरेशन चथगिगनी हाइकी अदगी MA3 assault rifle है A1 सुकौई से A1 assault rifle सुकौई सेलेरिसिनी CM यावरे पिस्तौल में यावी अदगी मैगजीन तरे जावरी अदगी कैमोफ्लेज की कोई कैनोसिंग पाउंस लेरे अदुगा लाइफ राउंड सनीगा तरामंगा हाई रिवर्सिंग असी कोई की हाइरोक लेन हाइरबा लमसिगी मिस्टर स्वांटक लमथियनलांड वाईफाई हाइबा मीमगी मयुमदा मतंग मतंग युम चेक तौरपदा मोय मयुम सिगी कोट हाइदारे सी सो हांगरो लगी येंगो मतमदा सी लेरमनी he revealed that the arm and ammunitions belong to one group of UZ called USRA, that is United Socialist Revolutionary Army, and the weapons were kept concealed at his residence, and they have knowledge of the concealment of the arms and ammunition because we found these arms and ammunition locked inside the granary, and we found the key of the granary from the wife of this particular person who have been picked up. He is there with us. He will be handed over to police station for taking further necessary action. World Veterinary Day Thaurangi Mangoinana Veterinary Department Imphal Isna Narol Sintha Kanglop Wangkai Ketel Assam Jukusamnajuna anti-rabies hidak sing hui sing da kap thokre Thoromasga Mairenana Joint Director Veterinary Imphal East S Thwebina Haikibada World Veterinary Day gi Mangoinana Veterinary Office Imphal Isna District Asigi Mapam Kyada anti-rabies hidak sing hui sing da kap thokpagi program gi saruk ama oina ngasi Thoramasi pangthokpani Masigi Maruiba Pandamdi, Huina Chipatagi, Muebedana Halapaya Valena Yauna, Hiram Kading Atunganaba, Kontangasi, Pakatpani Haiki. Yamnatang Topa Togdok Amada, Muebegi Legi Maka, the Leramba Nung Rimski Doctor Singa Nasilok Tokre, Dental College Rimski Department of Oral Medicine and Radiology Assistant Professor, Dr. Poizam Sasikant Narusingba, Dr. Tim Amana, Komat. Mayang Imphal Haigun Mayang Bidagi, Tiam Dewan Kowa Mue Amadagi, Dr. Kibani. Dr. K. Sasikumana, Mue Bagitin Topamasi, Karigumba, Punbayarabadi, Nung Lebayawi. Karigumba Kanda, Chuba Madi, No Pumayarabadi, Dr. Gatanabu, Lay Makada Nung Lebagi Tawong Asina, Mamang Dasu, Tokre, Ising Tapawat Padagi, Nung Lebagi Madam Uheli Haiki. Congress Sahi Humputaret, Packet Pangam Namdaba Tabakya.
नरेंद्र मोदी ना लुसिंगबा बीजेपी गवर्नमेंट असिना सही अहुमदा पैकपंग नमलकले हैना बीजेपी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंगाना फोंदोकले कक्सिंग सुमाक लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकबा नोमयोइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस कम डिस्ट्रिक्ट कमिटी की मिफमदा अरुणना वफमसी फोंदोखिबनी थोरमदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट के भवानंदा मनीट्रोन की चेयरमैन वाई राधेश्याम स्टेट अमदी डिस्ट्रिक्ट की लुचिंगबा सिंगसु सरुक याके अरुण मखाताना मोदी ना लुसिंगबा गवर्नमेंट नेशनल लाइरब मियाम गिदमक्ता मई फंगलमदबा थंगदबा सिंग फंगलमदबा खुंगंग कया मई सिंग फंगनग्रे मयुम मकई लेजदबा लाइरब मियाम गी लेमना मयुम मकई साबिरी गवर्नमेंट ने इंग्लिश सिंगनी कुनिथोय फावदा मयुम मकई लेटबा इमुंग क्या मयुम लेहनबा मई सिंग फंगदबा खुंगंग क्या फंगननबा पांदम थमली है की। तो आपको गर्व के साथ कहना चाहिए कि देश आजाद हुए 67 साल तक कुछ नहीं किया, 7 इयर्स में जो कुछ नहीं किया वो नरेंद्र मोदी 3 साल में किए हैं। और 2022 तक जो सपना है सबको पानी पीने का मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी, सबको मकान मिलना चाहिए। 2022 तक सारे सपने, आम जनता के सपने, गरीब के सपने माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा करेंगे। जो 67 साल में कांग्रेस नहीं की, माननीय प्रधानमंत्री जी 2022 तक सारे सपने पूरे करेंगे। यह प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। केंद्रीय विद्यालय ONGC राजामुंद्री हैदराबाद रीजन सिंधुना हंदक पांगथोकिबा 32 सुबह ऑल इंडिया केवी चाइल्ड आर्ट एग्जीबिशन दा मणिपुर की केंद्र विद्यालय नंबर 1 लमफेल मणिपुर की क्लास 5 तमलीबी महिरोय जुलियाना थुडिंग जमना ग्रुप बी की कांगुप्ता गोल्ड मेडल लौरले। इंडिया की स्टेट कुमापंदा लेरिबा केंद्र विद्यालय जनी कुलुमदोय की महिरोय लिसिंग मरी चौम हुमुद्रा माथोइना येकपा लाइसिंग उत्पा एग्जीबिशन असिदा जुलियाना की रिन्यूएबल एनर्जी दा युमफम ओइबा पेंटिंग ना गोल्ड मेडल असी लौरकिबनी। मालेम की ओइना अखोइना सिजनरिबा थाव असी लोइबा खमन नाइबगी मथक्ता मसी सिजनबना महौसागी खलदसु चाउन अकाइबा पीबा मरमना नुसित अमसुंग नुसागी मंगालदगी लौबा एनर्जी सिजनसी हाइबा पाउजल पीबा लाइनी। जुलियाना थोइदिंग जमना इंडिया पुंबगी एग्जीबिशन दा मनासी लौरकपदा केंद्र विद्यालय नंबर 1 लमफेल की टीचिंग अमदी नॉन टीचिंग स्टाफ सिंगना नुंगाइबा फोंदोकली। आइन यादव मौंगदा बांग्लादेश दा सनपुसननब होनरंबा कांगबु अमा त्रिपुरा की बीजेपी की लुसिंगबा सुनील दियोधर लुसिंगबा कांगबु अमना फारगा विशाल घाट पुलिस स्टेशन दा सिनखरे। पुलिस स्टेशन दा FIR लोखलबा मतुंग कस्टम दा सिनखरे। करिगुम्बा थौदोगसी त्रिपुरा गवर्नमेंट हन्ना यंगसिंदे हाइना सुनील दियोधर ना मराल सीरी। आय का स्मगलिंग आपके सामने, इसके पास लाइसेंस नहीं है, इधर आइए, पीछे दिखा दो, और लाइसेंस भी नहीं है, इसके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी के पेपर्स नहीं है। ये हमारे देश का गोधन बांग्लादेश की तरफ चोरी करके लेकर जा रहा है और ये पुलिस यहाँ पर है। हम किसी भी हालत में इन गवों को छुड़वाएंगे। चोट भी लगा है, देखिए इनको किस तरह से, देखिए चोट लगी है इन गवों को, देखिए आप सब लोग। ये त्रिपुरा में माणिक सरकार के शासन में होता है। हमारे देश का गोधन बांग्लादेश जाता है। हम ये किसी भी हालत में होने नहीं देंगे। पूरे देशवासियों का हमको साथ चाहिए। मणिपुर थबक फंगदबगी असेंग तंजा लौदुना FGC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कौवा अमना मही मसिंग मखा तमथगदबा महरोइसिंग थबक कौदुना तुंगी युम्बी ओइरकदबा महरोइसिंग नमथाक तौदुना लाना लमजिंगदुना अवाफमदा तहनब होनरे हाइना MSF ना फोंदोगले। कंपनी असिगी मथक्ता MSF ना मियंग चंगलगनी हाइरी। हौजी अमुक सवाना तेमा बेमतंग लौजरी। Combined tutorials for CBSE admission open. Class 11 and 12 Science CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. Class 9 and 10 CBSE 6 months regular foundation course class starting from 3rd May 2017. And 2 months vacation course for Navodaya Sainik and Outsiders class 9, 10, 11 and 12 class starting from 3rd May 2017. For details, please contact Combined Tutorials Office, Sagolban Moirang Lerk Machin, Bus Parking, Imphal. Hakchangi labor sorakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singidabak amatta nairaba upaidi Jolib syrup amasu Jolib capsule bu changina sinabiyo.
Advanced Coaching Institute, Nagamapal, Lamabam Laikai near Reams Road. Admission opens for Class 12 Arts Science Course M 13-27 April 2nd batch. Class 12 Arts Science CBSE 13-27 April 1st batch. The largest trusted and premier coaching institute Imphal in both science and arts. Special vacation course for Navodaya Scenic. Facilities available are separate hostels for both boys and girls, van service, library facility. Moredam to pubiyo diade. Romdugini naina talisi. Imot molagana. Ilora Hotel. Moreda Layududi, 3-star category. Reasonable over Mamalda. Hongna. Wonderful bedrooms, world-class washrooms, international standard restaurant, attractive location. May ishing awat pamta later. Hello, Elora Hotel Moreni. Takpiyo. Hello, Doctor. ISTV na Sagol Sen Kuding Inumidang Wayan Pung Taruk Taba Matamda Sanduk Chaba live phoning program ni Lagi Matang Kuntare Sagol Sen Numita Dr. Karam Romeo Singh, DM Gastroenterology Associate Professor, Department of Medicine RIMS Asina Guest Doctor Obigani. Topic na Kong Hamba Yadaba Masung Masigi Laying Haiba Asini Adom na call to Virakadaba Equigi phone number 244-2336. Break it tungda Amukus Tram Noxeri, Makataba Pauda. Pibam Patraba Kaksing Lamkai Degi, Wabagai Fawagi Lambegi Pibam, Kaksing Kendrigi MLA, Y Surgeon Rani Sincre. MLA ki Kongsarada National Highway Division number 1 ki Executive Engineer K. Prem Kumar, Kaksing Municipal Council ki Chairperson Moirang Tem Ina Khunbi, Councillor Singh, Kha Maikai Life Vehicle Passenger Service ki Mute Singh Susarwyake. Lambi asi athumatam da semba horagani haina thazaba pibdagi gari senba lepa yauna Kaksing District ta sangsangani tarama khongjang matam khara ki oina handokle hairi. MLA Y Surchandana National Highway Chamaga Kuntra Taret A gi saruk ama oiraba kilometer 35 sangba lambi asi semnaba center na lupa crore 9 gi sempam kaithorakle. Nong singi pibam phabaga semba horagani. Hauzik pibam yamna phatriba si khudaki oina satpa yanraba nung haptuna semba horagani. Lambi gi mapanda yumkai dukan sajiliba Laibak Lingway Pashiliba Singh, Atubu Matamda, Loktopu, Natrabadi, Takairagani Haki. Red Seal Division Gi Senapati Brigade Ki Makada, Jwalamaki Battalion Sinduna, Maherwe Amasung Naha Singi, Counseling Ama, Model English School, Cycle the Pangchokre. Na Oibu Singi Wakal was Sangbatula, Nesanasi Sagat Pada, Mating, Wanabagi Damakta Thoramasi, Pangchopani. Punna Scholasigi Maherwe Chamukuna, Counseling Asida Sarogyaki. Ziri Bandal eva private school singda Oza Oibu Singi training ama Oxford University ke Matiangalona Cambridge School amasung Hillcross English School Jiribam na Sinduna Jiribam gi BWD Guest House ta pangchokre. Oza Singna Mairoi Singbu matau karamna larik tambigani amasung tatok tasin taunagani haibasida Devamita Gupta amadi T.H. Rajena resource person oiki. Hausi Rasilakpada Mariba Pau Amahana. Nipi masa ani buikai kunaba mangan kibagi mayokta tongan malup kya nanga si Imphal kongsat ama sakre. British na Manipur loksing kiba numit tongan malup singna Black Day haina thoram pangthong nakre. Amadi lupa crore kun mangarum sangna loktak lift irrigation nong na hingana na bataba paikhatli haina IFC ki chief engineer KSS Britain na phongdokre. Hausi phabagi oina di ISTB na bizaba Manipuri pawmata na salojare le W ki singwa makhana kunjare.